makeup ta ajari khamda ya pawbi. Non-Ashong Infal Cheribam National Highway 37 di ngalay minda naushinawa ka tisangaira. SPI na electoral bond titil make shock atam chung make po maramachi Supreme Court li kwikara. Lekyang Tor, Archer the Tangkhul Express with Pau Wungramphi Ngalung in a Pami delay, Baubing may sign an Ngalung. Non-Ashong Infal Cheribam National Highway 37 Ngalay Minda Naushinawaka Tisangaira. Mikuma we ought suck in a rakasho, Ngalay Kaminjina, Zingum Matinawaka Tiaira, Gala Naushinawkani Sadzaira, Galashad J. Guptang Shun Bung Tarada Kani, Minute Hang Madida Pangali Gishokna. Ochotji nauji wishim ngalem kongsang police station wi azingni kishokna. Mawan saga hayaji rikungwang paume hoda damjuilung paume wi naumiyera kongsang kuwi mina. Nauji kongsang li kale JR Memorial Academy li kichi kasai. Pau samkapangati shuda nauji li karingina minrog highway tili ali kwishok kawai kasali minat tumra shikazangawa. Saze kahai kaniji chinauni akana zingum tarada akana zingum shini nauna. Pau atishuda abam jili Krishna Construction Company Private Limited KCC na NH37 expansion od sadale. Ochochi take a kui eyewitness we atishuda naushinaw miti washing maina hanung laga kongnai nauli yautiwa kawai shongfu kakanli kushuir min corona. Sadze kahai kanili nungba CHC li kwivawa kala mahailakaina naushinawa kali masadze mana. Ramnau bingna kalashachi construction company KCC wi yankarali penaira. Construction company jina ngalay kakat kangaja slope banding cutting system shur sasi kacha kalashachi mashok samarada ramnau bing jina hanga. NHIDCL we azingli KCC company na NH37 double cutting от Ksanaji Kongsang police station na от shot chui case tasangaira TM none aina STO nungbana kalashat bam jili vada victim sadzi kahai pingshili kalaram now bingli karjan sakwiera shimkur kala shorkar we maya khangrok lega hai tili now chui postmortem sanawrajia None ngalay kaminli miti kasang hina kare maning mana itumna paningong bai achagum June tarik tumratang Dubul railway station construction bam ngalay kaminli mi hangtruk daka tihaw taradat shet sazihawa Electoral bond scheme mazana kawai Supreme Court na tuitak tada rida bond log high kala kwiga high Psychoro record mi kawai jize kami SPI na atam jada masaratura. Details jday kawai atam kasaysang miluda State Bank of India na kapo aju Supreme Court na nganamira. Electoral bond details aju kajangwi alungli mi kawai Supreme Court na jize kami na. Ka SPI na June 30 na tangda atam bodale. SPI na kapoji Chief Justice DY Chandrajut Zangda Judge Panga na Yangsang Mira. SPI na kapoji Yangsang Kame nang soda. SPI witungli contempt of court wi action kwikawai blila nganagidale. Itum na taybay electoral bond details ji aji kachangwi tarik taruk wi alungli mikawai kaswaira kasana. Ka Supreme Court na chizumi kahaiji makashur mang maningla kachang katum boshan vida kalehi Supreme Court wi awardly makashit taga haina. Yari na taiki kachi election na damni political party bingli lupa donation mikapai system shorkar na kwirada. Electoral bond scheme jui mangaina kibakana kangahan masala companies corporate la mibing na mikangai ngai party li lupa mikapaya. Lupaji kibashina kibali kaya kami kalagaji yarili bapong mimana. Democracy li kanmet kami taran political party akana kibawina lupa kaya kasampang kala kachihi yarina katana kakapangli pamakap kachi tuita kira kawai tarka sakachina.
Zadra kahai shorkawi shongzali policy kasem la khangajeli corporate company kachi kathawi wang tong khawai kasa leika malai khala kachila lupa mi hai kasa we angayung ngaina musun kuibai Supreme Court na electoral bond scrap sami kahai ji democracy we wang khamataya phekar ngasai Arihon banking system achalaka lyrically pangaina chansangabam maning luimana digital system singda details kazip kakhwili kachangjang mazang mana hikatha we bongli kathaibina kahanga tishura SBI na mingaya ka details chi sangwi kapta hapta akhawi alungli mishok kashapotna ka ara SBI na sakhanganaw thada kachang kathum boda khalai hili ngalai hiwi khreya karotna kathada ngahan kani khala kachi yarina honjingjing leidalei Hungbung layretli leida khalai dukan bingna expiry adam kan gahai odir mayormi kawai thaisona khangakau sahaira longjina kachishat kashokli hungbung layret kacha lungshang gongweina tingrisu alungli dukan sada khalai miphu kachibuli atumi shepa wewang thaisona ringkapa ningshi pongshok inung soda expiry direct check jinda yang rokawai kabo sahaira Longjina kahang, richum now psychorowi interest yang kame, kala shepawi, lungli tukan kashoping psychoruna, kaya kashiena expiry daga high or durbing mayor miluda, richum now psychorowi, matunina saklakina gabona. Hanga hai maram hili maheng sangda sasaka, richum now jili kaya makashina da quira. Chithada sada kachichawi otsa katishura consequences chi kachichawi dungni tarada thaisona hangmatin naira ot manga kachivali thaisona katom jingra kala manga khawang saranuda hi thaisowi seha machan sanga Bodybuilding kala physics sport ngahan 13 federation li Manipur wena wazang khawai hunbun naw karin shaizali kabangkhuyera Hunbun rayotangli kabam now kanrin hi juni shaiza kala mawon sa kahaya sheha so shaizawi now dangna 13 Federation Cup 2024 Senior Men's Bodybuilding and Physics Sports National Championship 2024 li wangahan kawai wiwang ambana achahon hapta trial selection roomia Ngahanjili Manipur Team Wazang Kawai All Manipur Bodybuilders Association Ambana Selection Kasali Kanrin Lila Kabang Quina Championship Chili categorized Katum Men's Bodybuilding Men's Sport Physics Women's Sport Model Physics Nghan Lira Kanrin na Wazangi Gichi 13 Federation Cup 2024 G Vasco Koali April Kaying Tarik Tarugina Shinitang Ngriora India ngaleli cervical cancer shimit kawai ningrini nang soda kazachi ngarer kawai ngasan ngayei kasa cervical cancer national submit achahon Bangalore li kupsangaira cervical cancer muk parat kacha India li cervical cancer lengsa kawai katongaira gazipchi ECHO India the Karnataka Obstetrics and Gynecology Society RDs for HER and Healthcare Sector Skill Council HSSC na mkok meda policy kasem now being healthcare expert being kala opinion leaders being kazatwi maram kala kathada saka phara gaji thuklak ina chanpei saira cervical cancer hi marashok khawai kasali HPV vaccination kami kala awareness campaign hina kamataya pekarang sarada summit chili ngzeka gala yarina tingshap la pailak ina sampangi gichi screening ina diagnostic service kami tarka saya gichi la ngzek ngoroka thakta diagnosis samkapang gala treatment matada sampang khangsa khila akana cervical cancer care maramli healthcare professionals bingla matamida theitang mai kawai katom mira kala indiali cervical cancer malengsa kawai union sharkarna achukum human papillomavirus HPV vaccination campaign zatkidalai
Shinao zingum chikoina haboklaga tarada matiena tangda wivang HPV vaccination campaign ji kayin karam gachang sakavai ngarandale. India we Shimla crore electricity claiming mi kavai lupa 75,000 crore solar rooftop scheme ji senderna ngacheda claim mangsa chautura. BM Suryakar move Bichli Yochna Ngavaw Hiragsa Atishura household croraka wivang 1 to 3 KW solar system Haimira Gachiji fully subsidized Gaja Jiwi Aman Baita Shorkana Mira Gachina. Scheme G Renewable Energy Service Companies Bindi Ngshikta Saki Gachina Ka the Hinduna Ngatingui Kahai Pau Taka Scheme Gina Aman 60% mang komira Chiwika Kaladva Scheme G Ningajang Shimlakchina Katai Amanji Chandra Solar rooftop system with capacity atishuda Tiomakupta Lupa Timagu Shoksalapa Ijia Ka Amanji low interest collateral free loan Hikata Ina Kayakmi Le Sabai Scheme G Hangdakli solar system Haigabai Kongwi Shimdung Clay Shimang Lega Hai Bina Quibaira Kala Grid Chewy Aina Gukui Net Bowery Aman Consumer Shanbabam Rajitale. Scheme Hili claim free sada hangda kalehi electricity bill suitami gigachina. Zingum kutumaina pangawi alungli bebek sampangi gigachina. Consumer na migasan capital cost G Zingum kutumaina pangawi alungli recover sakwi kabaina da Ministry of New and Renewable Energy Secretary Bhubinder Palana the Hinduli Hanga. Net metering system shijin laga shim juwena solar power kayaka quick shock kala take kala mashikajin power ji grid chili hanung laga amount ji household juwe electricity bill katat tamigi jina shikajin miati shuda power tioda shikajin consumer bingwang lupa payga kwilangsabaya Amanjina ngachamida electric bill suitamira gachina tahanga. Kangbok pili militants na mi khani shouted kahai pau ngayawaira o chochi guptang ngzin pung phanga minute hangmadi da phanga shikali modpung bazarli kashokna da officials bau ayami shoka. Suspected militants na mi katumni naumai ina jizida shongfu koreli shaukami. Na chitale kala chuivang ngha kawai khui kawa suspect militants na mikatumli naumai ina jizeda shongfu koreli shaukamina chitale kala chuwena ngha kawai khui kawali khani ti hau akabajila zakshilak ina sadzi ga hainaji Megatumji Nishari Shijin Laga Modpung Bazar National Highway 102 Gazat Truck Kataunau Bingli Luba Kangshai Sasayada Kapien Layeji Mawon Saga Hai Kaniji Changming Lal Aina Changming Lel Ani Kanini Zingum Tumada Jishet Gangbok Biwi Mina Sazig Hai Akaji Zingum Tumada Shini Hau Min Tang Hoda Tang Bangjang Ke Gangbok Biwi Mina Ali ngahakawai timapur arishangni kuivai raji. Police na mibing jili to kuikawai sadalay. Pau kupmei taikawai ngarai mamandalay. Pau hi eni na wena kuikamaron na. Latlida achiri kamdaya pau bing. Nonay shong Infal Cheribam National Highway 37 li ngalay minda nationawaka tisangaira. SBI na electoral bond titel make shock atam chung make po maramachi Supreme Court li kwikara. Achi pau hin ng changaira bau ngana da kling tum sai koroli ring pa kamahaya zing shong sa serana.